Bangin iya ke company Norba agani ke kinti ke pemerintah. Ki nalor ba kadi ka dorbar ka belingkot tam ka dorbar mang tengka ka belingkot tam tang news yangi ki private members bill ai tang RC private members business niyo tang RC nalor ba ki ai ni tang RC saka por ki ai tang 10 minit bangin keren kum haka governor's address mo bangin tai nang tang iba what ya ka budget ru ni obani tai tang lagi kita let's say hang ni ru kin sa ai calling tang 10 minit tapi kimi tingin mak banra kumno yaki taki mat ki bangi ko bani keren ke kani kalong anti people kalong persya ayu pai ba kamlong democratic lani kamlong kat kum ka sinsar pai ba la shule don bor kani ke sin ke baning kong pum MLA bang experience ya ka kum kani ka company dor ba bani la bani ke buj jong ka sarkar la penong ya boro la hukum ngam aratin ya boro ki MLA ki badon ki bebon ki MLA ki badon hapo kaliang sinsar ba kini shimmen tawat ya ka motion ka bam ya ha pat ka constituency ke jongki motion ke bon rai baroni ke debe specific ke melim constituency kadi ke sin ben kong ba speaker u alat re ju alat bapin rai ki we pat ki jinge jigi constituency ha ka motion ke bala ai do u MLA ke bon specific nam ta tu constituency ban ni kumno la penkut mardor klem kli klem pan jimut leki leader jongka opposition ha widi bat kumno ban penjelan ya ke por bat la persyak ban yang re ngam yo la ban keren shim sngap bat kani hing i kadi tang ka jingthu ban kiar ya kani ka issue ka badon kam tam ka ba ngira bat ka text ka banga ngala submit hi ha kani ka how assembly secretariat kalong bangini discuss how to put on hold ban pin sange no ya ka jingtrai kam jong kani ka roster system retrospectively ka bamut nadu nyu puar tingi don ban ai jimut ya ka sarkar kenapa kanum kata yaki kon sama jingi kiba apply jam tiga ni kalong gajing ne kalong persya ya ka sur ka jong pai ba bat kalong gajing ne don bon jong kani ka jong unong punya jong kani ka jing dor ba bat mental apun kot them extend what tangi ka po se kansan kalong ba kanum one kani ka motion ka ba don kam ka bangi ngila bu petition benta bakata kadi ka roster system ka ba ka sarkar ka pentri kam ka ba kata ya yangi syagani ka dong ka Hila daga sarkar kamala bini kren kampua bini kren hapo yengi hape chisurok ngima ban iki samaji bikin kin jinjar kin syakta tan marba ka sarkar ka pentri kami ini namar kidan shibun ki loopholes ki lakune ki jing depo jong ka reservation policy yang hapan rai ngi ko ban kedo ke ya sarkar kumu ban kanang bakan don kono ka jing thot apreng kiniki mo arliam kita ki ar cengri bersong hakani jelas Kumur kapur pi ban rab yang house kerang selam nomor kini kau buat jagan kun apa tadi. Kun bakal tak undang syuk kau kalat ini begini kerana po assembly kan ini hapan ni be syuk ba. Mut ni hapan ni ada ke jeki ba. Pada ka sarkar ka ko ay kata te. So be it. Nginum la ban syuk ini ke isu ni. Ngingim ko ay ga bukum kata. Ngim ko aban ni syuk ba ngi ko aban ni keren syuk kino. Yalam ki badon be jeki kli hapo ka house ke.